Wonderful, I know. Di pang boss. Ano number na? On this blessed 500th year of Christianity in the Philippines, the faithful of the Holy Rosary Parish, Angeles City, Pampanga, prays to know even more deeply and to celebrate the loving presence of God in a most intense way. Undoubtedly, the parish and community have experienced God's love and mercy by surviving the most trying times. Through triumphs and tribulations, feasts and famines, peace and wars, health and sickness, abundance and natural calamities, we have emerged to become strong. Last April 2019, we have experienced one of the most devastating earthquakes that shook the foundations of Pisamban, Maragon.
Recently, the COVID-19 pandemic poses a major threat in the health and safety of the community. Indeed, we were challenged and tested. Through ever-changing tumultuous times, the faithful, devotees, pilgrims and Angeleños attribute their deep faith and firm hope to trust Lord to and through the guidance, inspiration, and protection of the main patroness, Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles. As we remain faithful, the three holy patrons of the Holy Rosary Parish and Angeles City have guided us in our journey. First, the Holy Guardian Angels, who are the titular patron, sacred protectors, and defenders of the city. The angels are celebrated with Triduum Masses, preceding their feast day every 2nd of October. Second, Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles. The titular patroness of the parish is the Nuestra Señora de Santísimo Rosario, Our Lady of the Most Holy Rosary, with the particular title, La Naval de Angeles. The family devotional image of the Blessed Virgin Mother of the Holy Rosary was brought by the devotee spouses and eventual town founders, Angel Pantaleon de Miranda and Rosalia de Jesus, to the then Barrio Culiat in 1798, which they were clearing, and at the end of the day, the image was carried and the rosary prayed around the land that they have cleaned and covered as offering and thanksgiving to God. When the barrio was finally elevated into the town of Angeles, and alongside the creation of the Holy Rosary Parish in 1829, the family devotion was instituted for the town and parish, dutifully dedicated to Our Lady of La Naval, after that of Manila, as both homage to the Mother of God and as promise to be ever faithful to the teachings of the Mother Church and to be defenders of the faith. The silver rostrillo or sunburst that frames the venerated image of Our Lady is iconic, as it is seen in the Retablo Mayor of the parish church. It was commissioned by Fray Guillermo Masnu in 1872 to 1873. The parish motto is Ad Jesum per Mariam, in that the parish is under the maternal protection of the Blessed Virgin Mary, as she leads the parishioners and the faithful community to her Son, our Lord Jesus Christ. She is celebrated with an enthronement mass and beso manto that signal the start of her novena masses, and her feast day is held by the parishioners every second Sunday of October. Third, Apong Mama Kalulu. The Santo Hinchero, or the Christ in the Holy Tomb, is the third beloved holy patron of the parish and the city. The popular devotion to Apu, as the image is lovingly called by the locals and devotees, was started by Reverend Father Macario Paras, the native parish priest of the Bisamban Maragul, at the time of elevation of Angeles as a town in 1829. The Kinaryo kang Apu, the 5-day prayers reflecting upon the 5 wounds of Jesus Christ, and the Fiestang Apu were instituted by the parish upon the request of town leaders in 1896 to 97 in order to end the series of natural calamities that beset Angeles and save the townsfolk from disease, harm, and ruin. The feast day of Apong Mama Kalulu is preceded by Kinaryo Masses and is celebrated in the parish every last Friday of October.
The home of these three holy patrons is the main and big church located at the heart of Angeles City, the Holy Rosary Parish Church, also known as Pisamban Maragul. As the local mother church, through her almost 200 years presence, serves a sizable parish population, and she has borne 7 daughter parishes and 1 shrine to serve the growing community. Built from the original lumber and nipa structure from around 1829, the stone foundations, walls, galvanized iron roofing were introduced in 1855 by Fray Guillermo Masnu. The founding families and the people of Angeles supported and sustained the construction on 1877 to 1896 to its completion in 1909. And thereafter, through the 20th century to the present, parishioners and the Angeles community rallies behind and provides generous support and assistance to their beloved Pisamban. Our very own Pisamban Maragul is known as the enduring centerpiece of Angeles City's Cultural Heritage District. It is considered one of the distinguished heritage churches in the Philippines. Unfortunately, the earthquake of April 22, 2019 has brought serious damage to the church, leaving it very vulnerable. The rehabilitation and restoration conservation work is ongoing through the much appreciated fund support from the community and from benefactors. Many faithful find solace in our Pisamban Maragul. During this time of a pandemic, more than a national cultural and historical treasure, the Church of the Holy Rosary Parish is the life fortress of the community, the seat of faith, a towering symbol and source of hope, a refuge for the last, the least, and the lost. Parishioners and Angeleños, fellow devotees of Our Lady and of our holy patrons, to co-pilgrims in the journey of faith, and visitor friends from the many walks of life, find God's sanctuary and solace in our Pisamban Maragul. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing form. Inkompleto ang pong updated a detalye. Din kaya katamang seat number, pakapaskil laking lalamda rin kaya katamang luklukan. At isulod yun na pong masalese, din kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapudeng makatuki. Paraging solemnidad ning Nuana Virgen Maria, induning banal a Rosario, La Naval de Angeles, Mass sponsors, Daughters of Mary Immaculate. Paraking kapasalamatan dapuri Uncle Pete Nepomuceno and family, Adrian and Monette Briones and family, Jesus, Gerald and Micah Briones, Juan Armando and Maria Carmela Diaz and family, Iluminada Lalik and family, Erwin Carpio and Maan David and family, Ludi Rivera and family, Councilor Rocco Del Rosario, Mr. and Mrs. Sonia Olalia Santos and family, Mr. and Mrs. Felipe Olalia and family, Mr. and Mrs. Rodoniel Enriquez and family, Canlas Lumba and family, Rodriguez family, David family, Ocampo family,
Mr. and Mrs. Haddocker and family, Mr. and Mrs. Duncan and family, Mr. and Mrs. Salvania and family, Teresita Nucum, Maria Ever and Carlo, Cedric Nucum, Benjamin Nucum, Roger and Grace Tiglao and family, Jesus and Lorena Laksamana and family, Paz Gibo. Para King Aldo, anibersaryo ni Karelang Kebaitan, Lizelle David, Ryan Cesar David, Renan Calara, Rosario Viray, Ana Viray, Sonia S. Lumba. Para King Kayaduanan dat pamanantabe ng Banal Espiritu, kari Chris Nicole de Guzman, Samuel, Ethan Sagon, Melly, Mila, Violet, Freddy de Guzman, Danting family, Carino family, Kobakub family, Michael John Rafael Luis, Patricia Angelica, Jonald Julia. Para King malalago ang kapaldanan dari Michelle Pexon, Eleuteria Garcia, Olive Garcia, Reynante Nuki, Nelson Viray, Maria Elena Reyes Zabala, Elizabeth Pamintuan Tranquilino, Alberto Pamintuan Jr. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye lalong-lalo na ri Eleuterio, Belen, Benjamin, Isaac, Felisa, Reynaldo, Redentor Punzalan, Fernando Garcia, Elmer Sumandal, Roberto Sanchez, Amado Sanchez, Randy Sunga, Sister Asuncion Ligon, Adelina Katanghal, Angel Manzanares, Edwin Patawaran, Gloria Noki, Bong, Jesus Noki, Ponciano Torres, Rita, Liza, Isabel, Pablo, Robert, Pedro, Galigano, Marcela, Rosita, Emerita, Marcela, Michael Samson, Chodorico Samson, Emerald Shasha Santos, Jose Carino Sr., Perla Briones, Rodolfo Carino Jr., Herminio Donata Rosario. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan kimpakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Most Reverend Florentino G. Lavarias.
Ilagay niyo po ang puning anak ang puning Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kaya ka antimorin. Kalugarang kapatid, may tipon tamo, pauli na ng grasya na ng apong Ginoo, inaus na katamo. Ban kapamilya tanan itim pamitipon, panamdaman tamo na makanan yung kayang lugod, at yung kayang pakalulo, mimiral kang kakatambye. Pasalamat tamo kang kakatangin tong birhen, tinanguya. Kingaus na ning ipa, para pangalit ang biras kay katamo, yung kayang lugod, at yung kayang pamagligtas. Pakatipon tangi ni Keti, at yung tamo naman natuan, kingapong Ginoo. Manyadang yayalawang grasya, pero tamo kakalingwan, o tanalapit aking apong Ginoo, at niya na mga tuwan kay katamo. Patoyan ni dandaman tamo, king Ebanghelyo, na makananoy Maria Sabiana, daptan niyo na anuman king Sabiana kay kayo. Nya mamaraptangin king apong Ginoo, kabang aduan talo, rin kay katang kapagnasan, manyadang grasya, banta makabukla tamo naman puso, ban kaulan, king kayang kaburyan, kalupan ng Maria. Akin ang nakay puntahimik sablingin at panamdaman tamo na makanano karaguling lugod na ng Diyos para kimbalang betong kay katamo. At kang benediting pasyag tamong kay katamong pamanisi, karet ang pinandit, nakakalingwan tamong kay katamong dangalan ang timong anak na ng Diyos, uling menabuta mo king kasalanan. Ikang ituburan, bang pakayapan mula, rin balpigasalang si Sisi, Ginoo Pakalulo. Ginoo pakalolo. Ikang dinadang mamulang ausan sumisi rin makasalanan, Kristo Pakalulo. Kristo pakalolo. Ikang mamilatan, king wananan ng igba, ba na kaming patawaran, Ginoo Pakalulo. Ginoo pakalolo. King Diyos ang lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung pangapatawa na rin kasalanan tamo. Idala na katamo nga sana, kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. At kingyato kapayapaan karing taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, harining banwa, mayupayang Diyos atipa. Sasambanda ka, pasalamatan da ka. Pupurianda ka, paulining kekang ligaya. Ginoong Jesucristo, bugtong ng anak ning Ipa. Ginoong Diyos,
Manalangin tayo. O Diyos sa ginumi, king kapamilatan ng anghel, akilala mi, impamikatawan ng tawang Kristo ng anak mo. Kapag mula sana rin puso mi, king kekang grasya, ban alang-alang king pamamilatana ng na Virgen Maria, apang ituliran ng miras, king ligaya ng pangasubling nebye, king kapamilatana amurin, ng pamaylasa at kamatayan na, ng kinumi sa Kristo ng anak mo. Diyos ang may biyat magaring kambemo, king kami itong aning banal na Espiritu, magaman kingalangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Kasantingdang daramdaman karing bundok, ding takbang na ning magdalang mayap a balita, ang mamalita tungkol king kapayapan, magdalang tula, mihayag kaligtasan, at mamalita king Sion, ing Diyos mo ariya, makiramdam ka. Ding magbante mo masiglala, agna naglanlang kukulyo mitmong tula, uling karing sariling matara, at atangalande ing ginu, ngening magbalik yo king Sion. Agnan kayong kulyo king tula, kayong lasak-lasak ng bale at pader ning Jerusalem, uling pematulane ning ginu ing balen no, at inatbus na ne ing Jerusalem. King tatangalan daring bansa, lilislis ne ning ginu ing banal ng takde, at ding sablang sepuna ning labwad, akit do ing pamagligtas ning Diyos tamo. Ing amano ning ginu, Salamat, King Diyos. syudad ning Sion, ing masasabi keko, mayap ngan. Siyudad ning Sion, ing masasabi keko mayap ngan. Telakad ne ning Diyos ing syudad na, king banal abundok ning Sion. May gitneng kaluguran iting syudad, king isa numang balen ng Jacob. Siyudad ning Sion, ing masasabi keko mayap ngan. O syudad ning Diyos, kaya kasanang pakiramdaman, king ing masasabi keko mayap ngan. Tungkol king Sion, ding tao karelang sasabihan, king ding sablang bansa, sa sakupa nalo, at gawa na lang masikan ning kakatas-katasan. Siyudad ning Sion, ing masasabi keko mayap ngan. Gawa yang lisan daring bansa ing ginu, at karing memalen ning Jerusalem iyabe na langan. Ding manoknangan ka rin magkantalo at terok, at karelang sabyan, ing sablang bendisyon ang katamong tanggapan, king Sion manibatan. Siyudad ning Sion, ing masasabi keko mayap ngan. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ikit kaya kanito ing metong abayong banwa at ing metong abayong labwat. Ing minunang banwa at ing minunang labwat, mipda na lang yeni, at ing dayat malat alanayo. Ikit kaya ing banal a syudad, ing bayong Jerusalem, lulwalyang pakuldas banwa iba't king Diyos, makagayak at kitmon legwan, katulad ning betong ababaying kakasal, ama ninaya king panyatang ning lalaking kakasal na. Dindam kaya kanito ing masikan asiwala, iba't king trono, nga na, akakit me ing syudad ayan, kenya manuknangan ing Diyos, busal daring tao. Makipamamalenyo karelo, ilaring maging balen na, at yo ing maging Diyos da, Diyos ang makasawot kambero. Pulisa no ing sablang luwa karing matara, eno may kakamatayan pa, eno may kalungkot pa,
o pamanangis, o kaplaslog, pablasang insadyang labwad, at ing sablang bage, o at siyu kayo, alanangan. Itang makaluklok king trono, nga nang migsalita kanito. Yeni, ibayo ko ing sablang bage, at sinabi na pakanako, isulat mo ini, apanaligan yu ing sasabyan ko, at mipaltutungan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa iba't kimaya pabalita agpang kang sanuan. ligaya kaya ka o Ginoo. Katlungaldo kay bat nanita, mikakasalan karin kana Galilea. Ing ima ng Jesus at karin. Jesus ang ponding alagad na, may kumbirala namang makipagkasal. Inyang kegisanan lang alak king kasalan, ing ima ng Jesus sinabi na kayo, kepaltan lang alak. Babae, ba't ka kumusasabihan? Ing oras ko pamiras, nga na mekibat Jesus. Iimana, sinabi na kanita karing magsilbi, daptan yu ing nanumang sabihan na kaya kayo. Karin at inanam atapayan, adarapukanan king danum agagamitan, king pamanos akaugalian karing Hudyos. Balang tapayan, mikakalaman niyang 4 hanggang 6 atukong adanum. Jesus nga nakaretang magsilbi, katmuan nyo ng danum ding tapayan. Kitmuan dalangan pindanum, halos maglapola ring tapayan. Ngeni, sumalo kayong ditak, nga ng Jesus karing magsilbi, at idalayo king manibala king bangketi. Delara kaya at tikman na naman niti ing danum at itapala meging alak na. Uling ena kamalayan nung no menibat ing alak, di magsilbing sinaklong danum ilamong bukod makibalo. Inya ing manibala king bangketi, inaus na yung lalaking kinasalat nga na kaya. Ninumang magtawo, yayapag ng mumuna, ing manyaman ayalak. At potang dakal na laainom ding bisita, kanita na lalage ing alak amay na klase.
Dapot ika, ngeni mo pamulege iting manyaman ayalak. Itiya ing mumunang waga, ang makapagmulalang depatan ng Jesus. At iti merapat iya karin kana Galilea, karinalintad ing upaya na at ding alagad na sinalpantaya la kaya. Kay ba't na nita, Jesus, linuslus ya Kafarnaum, kambe ng iman na, ring kapatad na, ampon ding alagad na. Dapot, mapilan lamong aldo, menatili ka rin. Ing mayap ng balita, ning kayakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Hindi pong datang kami, palugyan ng kumbento, makasaya o tangakit mo rin tao, as no karakal, sisimba. Ito. Siguro niya may saya huling pinipanahunan din kikatang pandemya, lalong-lalo na last year. Ingakakit na rin kikatang mata, yapin itang Mary taklare si Simba. Nepo, Mary takla. Pero ngayon iwaman at tsutapa mo rin kang pandemya, busal na ng takot. Busal ng kailang kasiguraduan, busal ng lalagana pa sakit, at tsutamo pa mo rin kayo. Lalapit, yung apong Ginoo, mangati, manalangin. At hindi po makasikando, kanako, palagay ko, pati na ka nga pong noli. E muuling, kasi dakala rin si Simba, dakala kolekta, I don't think pwedeng tula na nga pong noli. Noon yung tula ni, di kami pumpari, yapin itang abe-abe, lalapit ka nga pong Ginoo. Para bang kanita, akit at kilalanan tamo, nanungalay nga pong Ginoo, kimbiya tamo. Pane, nakita mo na kulang. Pane, nakita mo, bala mo, alana. Yasa't makasikan, itang atsyuta mo, abe-abe, sisimba, diyan pa rin kayong online. Para bang kanita kapamilatanan nito, kita mong Santa Iglesia, maging paganakata mo, king misteryo, abe pakit na rin Diyos, kapamilatanan din kayang anak Jesus. Anyang Diyos, tinubod na yung kayong anak Jesus, maging tao yung kalupata mo, life will never be the same again. Bakit? Uling kang katampang na tao, migdaton niya, migbusad niya, yung misteri. At yung misteri ngayon nilang aliwa, nun yung Diyos. Tiniyasa po, patse Pasko, medyo ake katamong daramdaman, ng kahit po maghumilya kami, yung gagamitan may yapin itang lagyo amiyabye kang Jesus, abait na ng indong birhen, Emmanuel. Emmanuel, buri na sabihan, ing Diyos at siyo busal tamo. Inasa tining kay katampang itipon-tipon, busal na ning maliyari ngayon e pamuring matitinag at tatakpan itang katutuan ng misteryo at siyo busal tamo. At siyo nga pong Pino.
At meto nga pamipasyag kanito ya pinigay katang pamitipon-tipon. Abiyang-abiyang sasamba lalapit king aking Ginoo. At burida kayo kundinan, maya pawaras, di kayong kapatad na tiyungeni-keni, ang poreng kapatad tamo sisimba, magpumilit muring kikilala, labusan ng malilyari ngayon nga talubusan na intindiyan at milyari, ang punong hanggang kapilan, at siya tamo kayo, matiwe kikilala, at siya ang akong Ginoo, kaya betaya. He is Emmanuel. Pero nang rin nasabihan nini, of course, nung yung Diyos at siya kaya katamo, masikan tamo lubulin ating mamantabi kay katamo. King kay katamo pamangailangan at siya. Minsan po, atin metong ka rin kay katamong pari, tinext na po. Kahit tinext, anyang may kibay, kumusta na ko po ang Hoy ni, medyo okay ako. Medyo okay. Nag-text siya. Ay, Ocho, medyo okay mo, Ako okay na okay po, makatakot siya yan, ako. Nung okay na either, may kikilala na nga pong ginutsuke ka, or, datanganan na ka nga pong okay na ka. Metong yung katutuan nini, namamarap tamo kay nga pong Ginoo, metong alalawan tamo, ya pinitang nung alayo, kulang imbihe. Kulang. Ya mo bukod diyang malyaring mangat mo, yung kakatambihe. Ya pinaman, anyang dindam tayong ebanghelyo nandin, Maria, may kipagkasalya, makanyan mo naman ni Jesus, kang beda rin kayang disipulo. At masaya yung kasal. Yung kasal ay nakalupa po ng kay katamo. Patsebat kim kisamban, mantala kay restaurant, kaya rin yarina. Karing hudyo po ali. Itang karelang tula, saya, malambat, pilanaldo, masaya. Just imagine, as nakatamo kasayan tetera, kay ba't tinok lang yung music? Nanong magyari kay katamo? Yung epekto ni tantula, ampong saya. Maria chuya ka rin, mo makipangan. Nune, Maria, she's very sensitive mo naman. King panamdaman da, kaya nga chuya rin. Yan yung ikit na, alang-alak, na sinabi na, penintunin kakasal, inaus no retang pengari na rin kakasal na lalaki, at sinabi na, ala nang anak, pasalita, sagling, hinggewa na ng Birhen. Ikit na lang anak, sinabi na kang Jesus, ala nang alak niya na sinabi ng Jesus, babae ba't ka mo sa sabihan? Padinatangin ka na akong oras. Dalawin tayo pong literal balamon mo, alayang pakilang Jesus. Balamon yung idong Birhen is so sensitive kaya pamangailangan. Pero Jesus, masyas siya puso. Balang makanya. Pero dalawin tayo yung malala mapapakit kay katamo kini. Isang one. Uling kayo man ng milyari, nining kayang gewang milagro, sinabi ng San Juan, uining mumunan diling tanda, aging pananang Jesus. Tanda ning nano. Tanda ning kayang gawan. Tanda ning kayang daptan nangini Emilia. Nanay tandang ida. Nung pagkanagdaman tayo po yung Ebanghelyo nandin, may gumpisaya karining aman. Katlong aldo, kaybat danita, 3 days after. Namin pupunto na nini.
Yapin po yung puntuna, ning malyari misa ni Aldo po tang mati, Jesus, katlong Aldo, sublime. Katina, kanita niya pagtalo, ing tuni, mangat mo, kimpinan ng tao. Ing tuni, spirito. Ngini, mayayakit siya king spirito na ning alak, simbolo na ning alak. Pero misa ni Aldo, ing spirito, yan yung pagkalog ng Isus. Rin tanggap ng Espiritu, ding apostol. Anyan dandaman dalang manaral na nung sinabi rin tao. Malasing lata, nga harap. Niya po makanyan, sinobra lata inom. Nano sinabi rin Pedro, nabak pang maranon, makanano king inom. At ilang tinggap, yapin ing Espiritu. At yung Espiritu ngayon ni iyang pagkalog ng Isus. At oyen yung papasyag na ni Ebanghelyo kay katamo. Ing kakulangan, pagkaluba na katamo ng akong Ginoo, king kayang Espiritu. At yung mo'y gawa ng Kingdom Birhen ng Diyos. Anyang puntalanin ng Anghel at sinabi na ng Anghel katatakot Maria na tango kaya nga duwana ng akong Ginoo. Huling Espiritu Santo, lilungan ka. Timawari sinabi na katatakot pa'y numana kang alak. Sisimbolo king Espiritu. Yay magkalog, tayapangan kay ka, yay maging giyam, king kay kang pamanan. Masanting niya pong pigunaman ini, lalong-lalo na kini kakatamong naranasan ngayon. Nang kay makalungkot o ang ating tamang dandaman taong kaya nalabisang mamangan. Huling bala mo, alana. May ngari lang mo ang tapayan na alana lang laman. Di nga liwa naman, uling meging matabang imbiye. Bala mo mistula na namang danun, nanggagawan da, bala mo wala ng lasa imbiye. Nainggawan da, manto na lamang diversyon. Manto na lamang aliwang karelang agawa. Nairaki, bandang tauli arabalo, ting maging bunga na niti, yapin itang maadik na lang. Yung karelang daraptan. Recently po, dakal la ring magsalita, kaya kay katama rin kay Dioceses na miras kay kaming pari, dakal la rin kapatad tamong milulugmok keng utang. Ring haliwa, anak la pa. At yung may kakawani, uling megisan la, remper. At yung mita ko obra, huling, may sugal na, dimper. At yung aliwa, tutong mapayat yung karelang araw. Huling asno karakalang utang, niya yung gewara, pitlud na imbiyera. Siguro po balo tama ini, darandaman tamo ini, karing kay katamo, paligid. Nanay yung panagkat na kay katamo, ning akong Ginoo. Nanay yung panagkat na kay katamo, ning Indong Birhen. Indong Birhen na niyang ikit na, ing kakulangan, binawas siya king kayang anak. Kaniting kaorasan, kabang makiramdam taking Ebanghelyo, ay tungkol kang Birhen Maria ni, tungkol mo naman kay katamo. At yung mga sasabyan na kay katamo ng Ebanghelyo, o kayo nang nga na nga pong Ginoo. Kakakitsula rin magkulangan. Sipin yung balay, kaya ba yung parokya, kaya ba yung pamilya. Kakakitsing kakulangan da, kaya lantula, yarap yun naman ini, king akong Ginoo. Makanya may gawa na ng Birhen.
Ikiting kakulangan, sinabi na kan Jesus. At kapamilatanan nita, Jesus, pepakit ng mumunan diling tanda, ding kayang gawan misa ni Eldo, na makananong itawan ng mismo yung biyena, at pagkalog na yung kaganapan ng pamagligtas na, kapamilatanan ng pamamiyena, yung Espiritu. Kanito pong kaurasan, tiyutam kin, mangati, mamawas ka nga pong gano'n. Kapalyaran din nga liwa, pangadiyo pure nga anak yo, pure nga asawa yo, kamag-anak yo, kaluguran. Good. Yarap tala, kaya nga pong gano'n. Pingkaralang pangailangan. Kalupa na ng Birhen Maria. Pero itamo kakalimutan. Potang mga ditang, etamo mo makapalat, manyawad. Kanda ng tamo, potang mga ditang, at niya naman aduan in apong ginong kay katamo. Napin po potang mga ditang igpami, naning gagawan na rin aliwaan po kami, nanay itang aksyon tamo, makakanyan tamo. Mo man yan. Noon ay makasadya ang kaulan na anuman yung sabyan ng kikatamo ng akong Pinoy. Maybe we can ask, was there ever a time na sinimba tamo and we felt addressed by the Word of God at pinamdaman tamo, sana katamo naman ng apong Ginoo at inyang buri. At yun po kaya nga karanasan na kanya. Daka na rin santo na they felt addressed by the Word of God and they changed. Amen? Saint Benedict. Saint Benedict, misan, dindam na, impisan ba? Yung sasabyanan ng apong Ginoo, katang makwatang, bisan tuki kaya, pisali mo nga, in kekang pibandyan at ipiyan mo ka rin kalulo. Saint Benedict, linawin na ito, iya mo amano para kitang tawang kasabi ng Jesus. But it's also a word directed to Him. Nanggiwana, bisali na yung gana-gana, ating gayang kapatid, penibalani, karing madre, at siya may biyay ang simply making religious or monk. Kikmuan niya king Diyos at making paganakaya king presensya na ni Diyos. Makanyan mo naman, Saint Francis. Dindam na, ingawas na nga kung gano'n. Kapamila tanda, rin salita na. Then, may kapamagbay, kimbiyan. Balang Domingo, wala pong narandaman tala, dini amano na ng apong Ginoo. We are not only reviewing something in the past, because the Word of God is alive, especially when it is read and proclaimed to us. Nga po tapon dandaman tayong Ebanghelyo, kaliwang mo itang, makanyang paling milyari ka nito. No, it's not only that. Itang milyari ka nito, malilyari mo naman ngini. We are also being addressed. Nga po. Nga po itang lulup tapis samban, potang mulita. Manyata sabi nga kung ginubanta abalo na nga duwa na kay katamo. Uling tanda ng tamong potang komunyon katinta sa sabyan. Potang itasmiya in katawan ng Kristo, uwining kordero ng Diyos ang milalakok in kasalanan ng yato. Na ano po sabihin nyo? Nasabihan tamo? Ginoo, kaya kumatampan tanggap ka, dapat yagkas miyay amano mo. Yapin ito, yung amanong dindang tamo. Kasi sa amanong ito yung dadala tamo.
Yakas na yung amano mo, okay na kanakon dyan pang ating pandemya. Huling mas maulag ka, bibiye ko, king diwa ning kekang amano, kalupa na ning Birhen Maria. Napulawin kayong makapost, inintungkol kayong kakatamong kapiestan ngini, kayong parokya, ang matatandaanan ko po, 100, pila niya mo? Ha? 192. 192 years. Tana. Palagay ko naman. Kapag ka nakantayang 192 years, palagay ko. Eh tama nga di ka nga pong hinubang kanita, sustain na nga mo ng milyaring 192 years. I don't think so. Nung ulita na mo yung 192 years, ihita na yan nga. Nepo, ihita na yan. Tanda ng tao magbibigay, king kapanayan, or pag-asa, hope, mabibigay tamo, king kasalpantayanan or faith, at mabibigay tamo king charity or lugod. Hope is believing that God can do everything. That with God, nothing is impossible. At dindamtamo lang din, masanting niya kayo ng katwang pamamasa o mamunang pamamasa na sinabi ng kayo kang propeta Isaias na ing amano na ning akong Ginoo at impamagligtas na ning akong Ginoo siguradong magyari. Any word that comes from the mouth of God will never fail. Will never fail. We cannot prove that in the laboratory because it's a matter of faith, hope, and charity. So, chuta mo kayo kapiestan. Magsaya ka mo. Pero, kambi na nining saya, makabuglat na sana puso, kingadwanan ni nga pong Ginoo kay katamo. Misan po, atin metong ang taong maglakad, nandalayang dakalpamangan, kay Bagna. At anyang bilabas siya kay metong alugar at yung metong akalulo, manya jasaw. Biglat ni Bagna linawin anong nanoy tang peka malating dili ka rin. Tang balango, sabli niya ang ibiye, na yung maulaga kayo. Kaya po balo ng balo yun na parang white rabbit. Bahila pa po, ang kending malati. Binyene in white rabbit. Kaya ba't na ito? Binyene mekon eh. Kauli na pangabingi, niyang bukla na yung Bagna. Kitang pamangan, at may nakit siyang malating sindagul white rabbit. Kikinang iyo, gintuya po. Kinyak iyo, king lungkot, kinindaw. Sisisiya. Kaya pang binye ko na nga na. Bantay lamanan ng Bagna, may gintungan. Uy, nangikit natin Birhen. Anyang manyadjay nga kung ginukaya, kaya may white rabbit, yung Birhen. Biglat ng yung sarili na. At yung Diyos, libanin yung Birhen Maria. Magdibusyon tamo kong Birhen, o yung panagkat nagkakatamo. Buklat tala naman, yung puso tamo. Labantala, rin kaya katambi. Nanoy tang yataya buklat kaya nga pong Ginoo. Nanoy tang yatamo po ang apisabi king Diyos. Nanoy tang tatakpan tamo king biye na emiraras
king akong Ginoo. Baka po tagalang, may itong kantalasawa, at yung kagalang ipubuklat king Diyos, at yung makasalikot. Nung makasalikot siya yan, makakandado yan, eniluban. Eniluban. Yan ang nakamang-pilitan ng akong Ginoo. Baka po ito namang galang, may kapag-develop na kang destructive behavior. Pisabyan nyo lang ng akong Ginoo. Ginoo, o ba't bala mo? Eho na agyu ini. Buri ko manakit manok kami sa sabong. Sopan mo ko, Ginoo. Pisabyan kayo. Nepo. O kaya po tanggangin, bubukal ka padaya ka rin pengaro. Uli kanyang malati kayo. May ngari mawari, panlalawi mo, kaya kakaluguran. Pwede may buklat nga pong gano'n. Yes. Bangka ni talubani. So that the bitterness, the anger, can be changed into love. Nuka rin niyang galulog, ingapong ginuking Vietnam. Mag-business ka, nanyang klaseng business yan. Can you discuss this with God? Bangka ni taapok lang. After all, o ini po yung panagtat na ng 500 years. Gifted to give. You cannot give unless you open. Malambat na panahon, pakikilala da katamo at nengkay pakilala tayo sarili tamo, Katoliko tang makakandado. We are locked. So bayo pa yung lockdown na lareng Katoliko ano. Huling Katoliko ta sarado. Panagkat na yung 500 years, open up. Open up. So that the gifts of God can flow into your fellow human beings. O yung panagkat na po ningin dumbirhen kaya kami. Pangandiyo ko po, pangandiyo kami pare. Banking pa maglakbi, mi kete. King luno sa tupayan na nga pong Ginoo. Maging sikanan kami. King kaya kayong pamaglakbi mo naman apusan niya, King Birhen Maria. Bangka nito may kapiling bawanan kayo naman. Busal na ng kaming kainan. Happy Fiesta po kayo. Pasyag tama po ngayon, kaya katamo kasalpantayanan. Sasalpantayan kung Diyos ay panglubos mayupaya. Di na lang king banwan pangyato. At kami sa Kristo, anak ng bugtong aginuta mo. Tingaglik mo payan ng Banal Espiritu. Di ba'y kanuan ng Mariang Virgen. Lina sa lalang ng payang Poncio Pilato. Di pa king krus, mete at nikot. Di pa'y karingmete. Kingat naman doon sinubdiyang mebye. Pepaitas siya banwa makaluklok, wana ng Diyos ipang mayupayang tuto. Iba't ka rin magpaligyan ng keti, bago kong karing mabiyat may ngamate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king pamisamak ng banal, king pangpatawad na rin kasalanan, king pangsuklirang yarimete, at king biyan na nato. Amen. Amen. Ginong Jesus, ing kapansin-pansin dili ing Birhen ng Dumo, ing kasalpantayanan niya. Uling meniwala niya, at igulaling ng lubos yung sarili na keka, ing pamisip, amano, ampong dapat na. Naming manalangin, Ginoo, ituro mo kayong masal, kalupa ng Maria. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginong Jesus, king mayap abalita mo, panagkat mo ing kasalpantayanan.
ititinggap making binyag, dapat alus meragul. Idake mo kaya sana king matatag ng kasalpantayanan ng banal mong indo. Ipanalangin mi kaya ko o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoo, binaming pagmulalan ang kasalpantayanan ng indo mo, niya awsan miyang indo mi mo naman. Ibe mo sana ang lugod mitagulaling king sarili mi kaya ko, anti mo inde patana. Ipanalangin mi kaya ko o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoong Jesus, ibiye mo sana kaya kami ing tetagan tuki karing bakas ng indumo at ing tiwala karing mamuntukan ming espiritual. Ipanalangin mi kaya ko o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoong Jesus, ibiye mo sana kaya kami ang timonong makanan mong binyekang Maria at karing minunang Kristiyano ing katapatan king pamikirake king metong atinape ang metong akalis. Ipanalangin mi kaya ko o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginoong Jesus, ting Virgen Maria, binyan ng sarili na ating sablang at tsukaya, ban asoy wana ka, tingmit mo katapatan. Pagkalog mo yung grasyang salpantaya kami keka, nanti mo hindi patana. Ban apagsilbian da ka, ating kaparaming tao, nanti mo yung gaywana, kaya kapanan ng kayambi. Bidadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ipagalaran mo,
matangga para panin Diyos ipambayupayang totoo. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. Kingi ka sa plala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginuming, saban mo kami sanang matampang makapidawon, kareting ay na yang pangmi, at makapigunang karing banal na misteryo, ning kabubugtungan mo anak, baka kami mga indulit numabang, kimpe nga ako na mo rin Kristong ginuming. Amen. King Ginoo, pantabi kay At kaya ka ang timurin. kita sila rin puso'y. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos sa. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tunebing karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakapos. Ingpurya ng pong pasalamatan da ka, kapitan man, ang pong lungarin man. Huwag pa, Diyos sa langanga, lubos mayupaya, at ingpuryan, parangalan, ang pong ipulalag da ka kaniting pagmasosyan niyo, yung kapiyasaning Juana Maria, kapilan mang Birhen ng Santo Rosario. Ulim bing aglini, ingan akong buktong, pingupayan ng Banal Espiritu. At samantalang eme bawas sa linaw, yung pangabirhen na, baybay katiking yato, ing sulong alang anggap, Yesu Kristong Ginoo. Uli na nita, kami rin sa koro ng angkel ng banwa. Dadalit kami kang ligaya, alantok ng ngamingan pupuri kaya. Ikapin banaloy pa, ating metolelangan matampa na kampupuryan, uling kay kapamilya taning anak mo, Yesu Kristong Ginoo, at yung upayan ng Banal Espiritu, pagkala mo ng bing sabla, layon papanalan. Alakantok ng mititipon king balayan, bangket ang manibat king kaya slag na ningal do, ang ganang king kayal bugna, pindali siya daon, biyang pangya king kaligay nila kiyo. Uli na nito'y papa ni Kapuming, palukog ang pampapanal mula king Espiritu, dating ayin adarala ang pandarawan mo kaya, magawalang katawan, ang pondaya, ng kaya anak Yesu Kristong Ginoo, na minabilin kaya kami, yung pagmasosyan nila rating misteryo. At tatandanan mi pa, kaninang binging may pagtaksilan niya, kinuwani yung tinapin, kaya pasalamatan na kat pinuri. Piraso na yung tinapay. Dinuang na iti ka ng disipulo na at nga. Kunin niya iti ikayungan at kananya. Uling iting katawan ko. Amidaon parang kikaya. Makain mo naman kay Madaling Apunan, kinuwani ang kalis. Pasimayo, kay pasalamatan na kat pinuri. Dinuwang na iti ka rin disipulo na at nga. Kunin niya iti ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iting kalis din daya ko. Indaya rin bayo ang pangalangang tipan, abibuko para kay kayo, apo para ka rin sa blang tao. Bangkit na may patawaran na rin kasalanan.
Daptan niyo iti, kimpamikaganakay, kana. Pasyek tayo ngayon ng misteryo na ng kasalbantayan. Inyang ining kaganakan mi, o mapamakalulugig pa, imakaligtas ng pamaylansa ang kamatayan ng anak mo. Imaligayang pamasubli ng mebi, at impamaitas na banmo. At dahil makasadyang sa alubong king katwa ng panyatang, daraon mi kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye ang pambanada sakripisyo. Balikan mi ng pakalulo, ing ayon ng banal na kapulungan, at kilalanan may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut ke. Pagkalam mo sana, king ikami ngan mi pasiknangan, king katawan ng puandaya na ning anak mo. Mikatmon kami king banal ng Espiritu, at biking betong kami mong katawan, betong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka, at papalirya na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening nwa na Maria, kapilan man Birhen ay doning Diyos, kambenang San Jose, ing esposa na, kambering nuan mga apostol, ampong maligay mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat king arapan mo. Oy pa, iti sana ngayon ning pangasut mi keka, pasalungan na ing kapayapan ng pon kaligtasan ding sabla, king mabilugayato, pasiknangan mesana, king kasalpantayanan ang ponlugod, ing banal na kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe ketiking yato, kambening talasuyo mo, i Francisco ing Santo Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Arsobispo Emerito mi, ding sablong obispo, i Nolasco ing kaya kaming kura paroko, i Elmer, i Mark Christopher, ding sablang pari ampong diakono, ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo, at ding mabilog kapulungan, agewa mong sariling keto. O makalulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lang mga tipunan, ding sablang anak mo, nula pa man makasawot, ding kapatad ming mayang unabiye, at ding sablang kaya kami matula, ampon memo na ketiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, nung nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mo langanga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bagay mayap. Sing kapamilata ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagum ni Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman pingalang angga, pupurian dakat parangalan, manggaman pingalang angga.
kapasalamatan, maus tamong yan, ikang kakatang kaluburan na ipa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami king sablang Maroko pa, balkod mong pagkalabing kapayapan ng kimpanuan mo. Balking kasopan ng pakalulog mo. Mitimawa kami parati, king pamanalipan na ng kasalanan. At mikapyus kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kapampanayan ang pampagsadyan mo. Impanyatang nangit mong ligaya, ng dalapangabos mo, Yesu Kristo. Diyos ay Panginoon. Ing kinumayan sa Kristo, sinabi na karing apostol, ing kapayapan, lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, pabiya ko kay kayo. Yang mula sana babalik din kasalanan mo. Nung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan, at pamayapan ng pompisan metungan mo, agpang king kaburian, ika may biyang pamagari, magaman kingalangan ka. Amen. Kapayapan ng Ginoo, at sanang manatili kay kayo. At kaya ko ang timorin. Bakit tamo po ngeni na may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayo.
ng kordero ng Diyos, king misteryong at yung pusal tamo. Yang milan ako, king kasalanan ng yato. Tuwan na rin mayawis, king apuna na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ning lumapit kaya kayo, inyaman natili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat, pauli na ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo naman espiritual, kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin daw. Hoy, pami malubon. Kaya kapamilatan iting banal na Eucharistiyang kay ba't may pamong gimpanan, papasyag ng kamatayan ang papangasabli ng bebe, Kristong anak mo. Pagkalap mong makapakyagom kami naman sana king pamaylasan na, baka may makapakirang kay king tula, ang pangligaya na king biye alangangga. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Siklod tamo po, pakibayan tayong kay katamong Santo Papa Francisco, king kayang panalangin, ban pupusa na ng Diyos sa ting pandemya, king mitmong kapakumbaban, o walang hanggang ipa, manalangin kay keka. Banawsan may pansining tao, pe patok nangan mesa, guli, ing kimot ning yato, pe patahimik mo yung kangye, ay kami mismo yung makirapat, pe pagkulungan mo kay balemi, ban panintunan da kangeni. Pe pakit mo kay kami, ingalang kwenta, ingupaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ring pipagobran, dakal may nga lako obra kay kami. At siniklawd keng pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulan da ka, at inisip ming ing sablang at syuke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi, akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at syuke kami, ibat ngan keka, at uli naming grasya mo at pakalulo. Siguro kinu iting kapagsubukan daralanan mi, yapin ing pakalulo mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik keko. Mananusang pauliniting panalangin, misasan metong ke puso at mitayid king panalangin, manyad king pakalulumo at kapaldanan kaniting virus. Sana ginu ilako mo ni iting virus king yato. Ipa, kasasawang manaya kay kami. Patawaran niyo kami, ning emi pansin, at eke makiramdam king aus mo. Uling megi king makasarili, at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Yagkas mi ingamano mo, at mipaldan la ring kaladwamit katawan, ating buong yato. Itiadwan mi keka, oy pa, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Lukluk tayo para kay mabilang announcement. May ayabak ng Diyos po kaya kayo nga ng po ang Happy Fiesta. Happy Fiesta po kaya katamangan. Uli pong fiesta ngayon ating tamong second collection para kayong ramp, restoration and maintenance program ng kaya katamong pisamban ang po pa po ing seminaryo. Kaya mo pong bisan Itang bisang mamye sumaw para keng pisamban, keng restoration papapu para keng seminaryo. The Holy Rosary Parish invites everyone to join in and share in the love offering campaign in support of our October 21, 2021 192nd HRP Triple Fiestas of the Holy Guardian Angels, Queen of the Most Holy Rosary Lanabal de Angeles, ang papapuya pong Mama Kalulu. Love offering envelopes, may kumpisa po niyang September 29, ni Pamiano po rin sobri, at sana sumawag kamo po, lalong-lalo na ding taga Angeles,
ang po pareng tinanggap dakal a bendisyon. Amen ipatan King Diyos at King Virgen Maria. Antimurin po bukas October 11 hanggang October 12, alata mo pong opisina king parokya. No office October 11 and 12, Monday and Tuesday, papagpay naman mila pa mo po rin staff na ning kakatamong parokya. But then, may ka-regular masses na po, Monday, manibat bukas, ang laking Sabado at karimpang tutuking aldo, 6:30 a.m. na po ing misa tamo. Neng Domingo, 6:30 a.m., 9 a.m., 4 p.m. hanggang 6 p.m. with live streaming and drive-thru communion. Antimurin po tintamong fundraising sale at the patio. We have a little fundraising sale at the patio to help raise funds for our parish, and HRP cares for your health, for the environment, alcohol for sale, 350 pesos per gallon. Mura niya pwede. Kengwal, mga 500 siya. So, 350 pesos, makakayabi niya po yung container. Potang plastic. Pero potang sali kong pasibayo, nung dala niya po itang container of plastic, atin niyang discount. Tamo po buri itang kalat-kalat yung plastic. Bang ganitang gamitan niya yung pasibayo itang container of plastic, dala niya po ito. O itong karinta mo ibili ng alcohol. Atin niya pang discount, 20 pesos niya, 300, 30 pesos niya mo po. Na naman nga sobra tamo, muli po kay restoration ng Pisamban. Reduce, reuse, recycle. So kaya kayo man po ang timurin pasalamatan talo din kay official media partners. You have M105.5, Air Cable 6, at timurin po yung Archdiocese of San Fernando radio station, 91.9 Bright. Ini po yung kakatamang Archdiocesan radio station. Yeah? So, dakala-dakala salamat po kaya kayman at ang Diyos alang patugod makipagsalitay pa ang gangeni kaya katamang. Ang Diyos kaya biya tayo. Kalupan ng Mama Mary, biglat na yung puso na, ang buong kayang isip, tinanguyaw, itamngeni, tamo-tamo na naman. Ang kaligtasan po, ang Diyos babiene, pero kailangan, tamo-tamo. It is a cooperation between God and man. Ang Diyos uri na miligtas taman, pero nung yatabisa, tamong alay po nga kaway nga pong Ginoo. Na San Agustin nga na inyang bibay tamo, nakatamo kitnan. Pero potang datanging panahon po na nakatamo nung bisa tamong miligtas. Nung tamo po tamo, opo, tamo po tanggapan ang kaligtasan. So dakala-dakala salamat kay nga pong Ginoo, King Virgen Maria, and all the saints. Pasalamatan tala mo na po rin kaya katamang seminarista, ting kaya katamang pari, lalong-lalo na yung kaya katamang arsobispo, yapong dong palakpakan talangan po. So, dakala salamat. Apong dong, dakala salamat po, king kaya kayong oras, ang po pang mensay at presensya. Dakal pong salamat. So, bukas, 6:30 na po yung misa tamne. Ating misa tamne, ating papupuat ang alas 10. Watanggat pa na po na alas 3, alas 5, ang po pa pong alas 7 na ning bengi. Dakal salamat po kaya kayo. Bayo tayo pupupusan din ng kitatang misa. Siyempre, pasalamatan tayo mo naman po yapong Noli. Kasi nung ngayon ako inagkat, tala ko ngayon. So, dakala salamat po apong Noli.
At pasalamatan tayo po uling Mika Busio kay COVID-19. Tapos po yapon to pe. So siguro kaya pagpainawa na lang ng akong Ginoo. At banta mo ngayon, sanang grasyang Mia Bia Karela, yan naman ang gamitan ng lalo king Karelang service kay katamo na po. So akong noling, thank you very much. Nalakad na po. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ante clamamus, exules Filii Ante suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum mare. Ea emo, advocata nostra, Dios tuas, misericordes omnios, ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ora pro nobis Sancta Dei Genitris, ut dignificior promissionibus Christi. manalangin tayo. O mayupaya talang ng Diyos, kami sa diyaking katawan ng pangkaladwanan ng maligayang Virgen Maria, maging karapat daw katabag kasautan ng kikanganak, kaya pamapiyagam kami ng Banal na Espiritu. Pagkala mo kabang pagsayan niya ang kapigaganakan kaya, ikabos kami sana, king sa lupuyan na dumakan, at alamanggang kamatayan, paulinin kayang maganakang pamamilatan. Idiyan kami, kapamilatan mo rin Kristo ang Ginoo. Maria, kambining malugod ng anak, Bendisyonan na katamongan, king ginuman tabi kayo. at keka ang timurin. At ipahipahin ko ng Diyos, bendisyonan na kayo ngayon, nigba, ampun ng anak, ampun ng Espiritu Santo. Amen. Kumita ng ini, at idalataw mo yung kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo'y gustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo kareng pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamo'y gustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban. Pagana kami po na ela kakalingwan babaldog ding form king kauna makakabit, lele daring pasbol. Dakala salamat po.